mwanchumo rigereria uyore neganga yokurie kirogo kyo bugavana county Nyamira James Kemoni ni garuro kuboria gucha saba ibori kone kyanko barenda barabana babo chinga kechiga bari kaso mutumuko igoga ndrate umutambe bwerusana kone kyakero bayirande gisemi cyabo hase tamu ya gatatu nigo bono hasabire banyare ko bakwirana bare buya chinga kecho nigo asabire umurembe ogendra kone kiwa segati abegenwa bigi Adventista bagendrate nechikambi ase chikanisa ao ni njine James Kemoni oyo muri uwateganga yuko buri kyo bugavana Nyamira asumwa ko gocha 2027 nale kuirali bageli ina Nyamira no Kenya gutakira abantu baminto bali bagosabe litukerira rero ase iki Adventista mbatakire sabatengia endo kende chikambi cheito cheki Adventista nje nale kuirali bageli ntakere chikambi chiri ba marandi amaya na batevi inabono nijengo soka kurwa konyorande libaganso ya chikanisa cheito nijembe ase sabali chikambi chienda takoera lero ase binyoro bito ao bya Nyamira nechiwodi cheito ao cha Nyamira igongo batakera bya omorembe na Nyasaye anakobaseseni endo kende ndatebe twensi pina baibuli abana baito kwanye mbale rusa ngwakira baibuli mbya mona ase mwabere bokurenda abana baito bakabona baje kwira chisukuru ase litukolia Jumaine na Jumatatu abaibuli baito nale gwateba naende na abana bago se skuru akikisha abana baito mwabakobire baikire chisukuru cheito bya na abana baito bali mororo ninu pokea abana baito boronge egera banyale gukora program iri bikuriye ya masomo asobo toereru asamugana tayo I also want to take this opportunity to urge the Minister of Education and the national government to release funds, those funds which are normally known as capitation fee, which is meant to run our schools, to ensure that our teachers can run their programs properly within the time frame provided within the calendar, academic calendar of this upcoming term. So nawatakia mema Wakristo wetu mahali muko na tuko pamoja, tuweka amani kila mahali tuko kama kanisani na katika kambi zetu zile zinaendelea leo.